Kuringana na mutumia wake uria ramenyekana ta Sakina Wanjiku, muthuri wake aumire mucii mathari ma ivwa yathiete kuona muratawe uria wakoretwo akimuceria mathari ma muthenya na thimu. So after kukuja alirudi around 7, akakuja akakula sapa, akaniambia anaenda kunyolewa juu kuna job alikuwa raukie na angetaka kwenda hivyo. Akaniambia nimfikishe hapo nje, tukatoka na yeye. Tukasimama kwa barabara tukaanza kuongea. Akaniambia in case of anything nimwangalilie mtoto wake poa. Nikamuuliza kwani leo unaongea aje? Akaniambia shit will happen. Mwenari wake Janet Karimi nyina wa Newton augite mageria make maguciria murio wake utuko kuramakira njumaini matiatuika magucira matunda no ati mathari mairoko no atuikire wa kumwosata kuigua na ai mwikire mai mathibitari unduronania no wambite kurigitwa mbere ya gugauka gutewa. Mwana wakwa ena njira ya gutumwa baru kindu kingi nakyo kirani confuse ni rarigwo mwana ucio wakwa tondu aina njira ya gutumwa na ina njara abacindano ningiendire kumenya amuviria thibitari kana mwana ucio ni ketha curikirwo na virwe thibitari arutitwe ku na ningiuria thirikari endethie menye mwana ucio wakwa ni kwaeaga kana ni thiri wa mundu aina guo ni murive ni tondu ni regwa mburiritwo ni mundu wa bata. Andu a mucii na aratare marikinyiti gituuri kia borithi kia Embu makiandikithia ndumiriri ya kuragwo kwa Newton ni mauriti uthuthuria wa kinyu tuike wa gwikwa na niguo mucii wa Newto tuike wa kuona kivoto. DCI matwire na matuchunguzire Newto turegua wasirwa kuria Dallas iraoko aye mutume kiongo aye mutume na wasirwa street ire aye na drip ya ndawa na wasirwa street ire tumenya kana Dallas niko kwagire thibitari kundu mundu atumagwa without a P3. Na before that tondo DCI NBC maina uwezo niturenda kumenya atiriri the last location cia Newton tondo NBC no amatrace thimo angikorwa matigakorwa maveto report nginyaniru ya kuthuthuria gikuu kia Newton arata na andu a mucii mavecenete mukana wa kururungana Jumatatu ya kiumia giukite na mande akoragwo tutigakora twina information any ngareta comrades onde njirari wasani wote Kenya ngima na Embu tukamobilize Kenya mzima. Andu a mucii na arata Newton marorete mbongeci ugiteria guru niguo kumathathaurira uria mwendwa watunganire na kindu yake na makiria moguo kumatethereria uria makugia kivoto giake. Dennis Fundi, Kameme TV ni tauni-ini ya Embu.